Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam sočan i ukusan posni podvarak. Rado vam preporučujem da ga pripremite jer je stvarno odličnog ukusa. Verovali ili ne, stvarno može biti ukusan i sočan bez trunke masti i mesa. Ukoliko želite da saznate proceduru pripreme ovog divnog podvarka, ostanite sa mnom do kraja videa. Na malo suncokretovog ulja koje sam prethodno zagrejala ispržit ću 2 veće glavice crnog luka. Crni luk sam isekla na trakice. U luk ću staviti samo mali prstohvat soli. Luk ću pržiti nekih 10 minuta dok ne postane potpuno mekan. Zatim ću ubaciti punu supenu kašiku šećera. Potrebno je da se crni luk karamelizuje. Sa šećerom ću luk pržiti još nekih 3 do 4 minuta. Zatim ću dodati 1 kg sitno izrezanog kiselog kupusa. Kiseli kupus sam prethodno dobro oprala. Sve ću dinstati još nekih 8 minuta. Zatim ću sve začiniti sa malo crnog mlevenog bibera, dodat ću slatku mlevenu papriku i dodat ću prstohvat ljute tucane paprike. Sve ću izmešati i dodati krupno isečenih 5 čenova belog luka. Također ću dodati i oko 6 komada lovorovog lista. Sve ću izmešati. 5 većih komada belog krompira očistila sam i isekla na polovine. Krompir ću začiniti sa malo ulja, vrlo malo soli, malo bibera i malo slatke mlevene paprike. Sve ću izmešati rukom. Posudu u kojoj ću peći podvarak nauljit ću sa malo suncokretovog ulja. Pripremljen kupus prebacit ću u posudu za pečenje. Preko kupusa poređat ću polovine krompira. Ostatak ulja sa začinima gdje je bio krompir prelit ću preko krompira i kupusa. Sve ću naliti sa 2 decilitra tople vode. Posudu za pečenje prekriću aluminijumskom folijom. Sve stavljam da se peče u zagrejanu rernu na 230 stepeni 45 minuta. Nakon 45 minuta skinut ću aluminijumsku foliju i ostaviti kupus i krompir da se zapeku još 15 minuta. Nakon ukupno sat vremena pečenja, ovaj ukusan i divan posni podvarak je spreman za konzumiranje. Ja sam ovaj podvarak iskombinovala za ručak sa posnim slanim mafinima sa ajvarom. Kako možete napraviti ove ukusne posne slane mafine možete pogledati u narednom videu. Ja vam želim prijatno, ne zaboravite da nas pratite i sve vas puno pozdravljam do sljedećeg videa.